Assalamu alaikum jama julɓe, mi torike on partage la live meɗen on ɗo hande en ala jutinde live meɗen on ɗo jettay tun un petit résumé ici ko tawata en fop meɗen en andi fe muɗum hande noon meɗe welti wallahi meɗe welti fi honnu meɗe welti par ce que ɓe yaltini ko musata ɓe kon e ko mettata ɓe kon hare noon sellu dale laamike mamadi fatombe mamadi yana e fes mamadi kadi hewti ko yana kala nini ngeŋɗo kala ƴawiɗo ko bato makko hare min yo yaw few meɗe andi noon meɗe tori Allah yo naafigiɓe ɓen fop yaw sellu dale laamike fode ayima sino jokki gomba on min abandonata parce que meɗen andi men laamoto ko ɓe golli wo miɗe andi ɓe wawanta min few miɗe andi ko FDG bonnata leydi ni FDG ino mari puissance FDG alagi sellu fabriki IFDG la victoire est avec nous cellula moto wallahi cellula moto alagi cellula moto hiɓe jogi fédération ji ɗin fo ino wonti ɓawo maɓɓe lagine fo haye ko to wonda e mamadi hande ko num weldini lanɗo mi ƴettay num live meɗo série fiyo num yimani on ɗo parce que la peur a changé le camp iɗon andi ko fi honnum alagi sellu hino muññade mi addana en ɗo détail ji seeɗaji noon par ce que on anda ko ngol mbon alagi sellu on anda ko mbon on sikkude alagi sellu ko malaika ɗon sikkude alagi sellu ko jinna ɗon sikkude alagi sellu ko ɗumanna alagi sellu ko marɗo gandal alagi sellu ko diplomate ɓe alagi sellu ko aden ɓe vocadre ɓe ko tawata fi aduna allah ko yewtete walagi sellu hewtay ɗon sina ɗum aduna o yewtetake fi muɗum merci Safiatou pour le cœur merci beaucoup je t'aime de tout mon cœur ma sœur ok merci beaucoup ma grande ɗon andi ko fi on mi ari ɗo mi walan ɗo miijite moƴƴa l'histoire on eɗon andi ko nun alagi ba mamadi wi ɓe inni ko alagi sellu ɓe hooli ko alagi sellu ɓe hoɗɗi ko alagi sellu ɓe faami ko alagi sellu ɓe andi gandal muɗum ngal wawa dirisude état ɓe ƴetti parti on ɓay ɓe nawni ɓe itti sadaka ɓe décide ɓe andi ɗo hande kadi ɗo ɓe hissata ɓe ƴetti parti on ɓe jonni alagi sellu ɓe yewti nonon bawuri ɓe inni ko alagi sellu mi hooli ko alagi sellu gaynata ono na on gaynoɓe sifaɗin piiji ɗon ullere ko ɗum duwa alagi ba mamadou on no jaabi duwa mo alagi ba mamadou duwanino on kadi alagi sellu no jaabi hande ɗon ko fewnu mi arani rewtugol ko révélation ɗo noon mi wolirana on ɗo noon fi hakkel fi on faamu 2010 alagi sellu gañino fop no andi ɗum noon ɓe laamaki alpha konde waɗi ɗon gere seytanuji ɗin fop ala ndu o addali ala pere jippira ƴiƴam hibba gereji waɗa alagi sellu yi ɗum noon jama o yurmaɓe ɓe yurma jama yurmi ɓe décide yo ɓe accir noon on manda ɗon ɓay ko ɓe suka on manda ɗum si feƴƴi ɓe ɗuman 2015 kadi hewti élection ji ɗin waɗa ko hombo tappuno hakkude mawɗon e Allah ɗum noon mi accani on landalo yo aru répondollam 2020 kadi ko hombo gañi 2020 noon wawna wa 2010 ma ɓura ɗon par ce que fo fellutuno ɗon alagi sellu laamotono sortunoɓe ɓe ɓen koyɗe on wolata inde ɓeɗon nden meɗen andi ko on ɓe haɗino alagi sellu mi aroya ɗo noon mi ƴettana on détail ji si mi ari ɗo mi ƴettani on détail ji on nisay ko no waɗa mi wolan alagi sellu noon gere kadi waɗino 2020 piira sonka cuuɗi yimɓe nanga woɓɓe soka gereji ɗin Ousmane Gawalen ko ɗum fuu ko 2019 ɓen sonjanoyi ɗum moƴƴa o andi ko gorko suusay ɓe innaynomo sonja gerete ɗin fop muɗum nde ɗo kuuɗeta waɗata ɓen no naɓano ñawdede ko toon ɓe négocie ɓay kuuɗeta waɗama ɓe négocie fi wonugol ministériel ɓe artiste ɓe informi jamfaji ɗin yeɓi ɗum noon feƴƴi andi ton noon moyɗe ko Allah waɗata kon andi ton noon ko tawata si Allah nangima tun haray a nangike goy andi ko ɗum Allah si nangima haray a nangike miɗe turi Allah yo Allah nangirɓeɗo noon nangir noon firano par ce que nangal nga o nanguno ngo firana futanoki ngal ɓawi firawna no feetuno mo warayno mo nangayno fo o warayno mo hendi o ha o yalti o windi kankoni Allah nde Allah nangunomo andino ko homboye maɓɓe wonno Allah ga
o nangimo ɓay o nangimo fuutanoki ka awa ɗo non min nangay mamadi min nangay senirde maɓɓe goto réponde ka bar acte geste ko waɗayno ko fiyonu mi jabotako ɗo amara camara mi jabotako ɗo Ousmane Gawal e woɓɓe maɓɓe no toon mais mi yewtay tun Ousmane Gawal mi andinamo ɗo programme ji ƴew eɓɓiɗin fof moɗum mi andi aranon ɗum ɓe faala éliminugol ala gisel mi yetike ɗo noon hande parti o militant ɓe moɓe men communicant ɓe moɗon men ɓayi tun e fédération ji ɗin hiɗon felliti ko hiɗon felliti ko ala gisel on président parti mon o ko kanko faallon wattude kadi si renouvelugol wattamo kadi fayin président du parti joguitoɗo e communicant ɓe moɗon min ndi joguitoɓe e fédération ji mo naɓaɗeɓe lettre hulɓinon ɓe joguitoɗon ɓe ko joguitoɗon noon ala gisel felli toon naɓon fof mono ɓay toon lanni renouvelugol parti ji ɗin fof moɗum congrès siji ɗin fof fédération ji ɗoɗe congrès ji maɓɓe ɗin toon lanni joguitoɗe de communicant ɓe moɗon men andon non ko waɗa ton kon kadi ka parti moƴƴa o parti ko o parti haɗi Mamadi ɗano o parti ko o parti haɗi Ousmane Gawal ɗano ɓayi tun ɓe fellituno koɓe populaire ɓe felliti par ce que oɗum ɓe wi ɓo koɓe populaire ɓe faala ƴettugol on parti wonon ɓe waɗa ya démocrate so taw si ɓe waɗi on démocrate ko tawta noon hannde kadi ɓe ñiɓina démocrate leydi ndi ko tawta leydi ndi jama hannde kadi wuuray ko hoore leydi hara piyaka sonkaka yannaka e hoore haysko toña parce que ɓe wi no windi Union des forces démocratiques de Guinée IF2G ɓe yi no windi Union des forces démocratiques de Guinée ay o créeɗo o parti ko marɗo gandal ko marɗo hakke Alhaji Ba Mamadou yo Allah hirno ɓe yaafo wattida ɓe yaafaɓe danda ɓe kadi bone e lette janngoɗe fiyo ɗum mi woliran noon par ce que si ɓe hendike on parti ɗon hannde kadi ɓe andi hannde kadi par ko woni ko horlendi fof ɓe wawi mais Alpha Condé gerno jibugol parti on ko sakkitiron ko Allah bonnifi makko ñande nde Allah muydo ñande Allah nanguno Alpha Condé o fuutino o fuutanoke awa ɗo noon si Amara Camara ƴetti décision o inniɗo o wawa wonugol tout possible e no gardira palais présidentiel o hara coup d'état waɗale ko fenande ɗum wawata yaltude mi fewtay ɗo noon emateɗe o par ce que emateɗe no ordoni ɗo IFDG fi suspendugol siɓe waɗali délai fi réintégration kamɓe Ousmane Gawal siɓe artiralma ɓe waɗali ɗum hanna joɗagol parla dialogue autour de la table haray si ɓe waɗa suspension on congrès wona ɗo préparanaɗo fi muɗum on le 6 juillet ɗo ɗon andi déjà hewti karamukoɓe Mamadi ɓe ɗon andi ko ɗum ɓe yeetiɓe ɓe yeetike ɓe si tawi ɓe acci IFDG organise congrès maɓɓe on ɓe yiyanay few ko ɗum karamukoɓe senirde ɓe yewtiɓe joni noon senirde ɓe waɗay tout possible no ɓe éliminera parti o ma ɗum ɓe no ɓe hendoro parti o sina ɗum kon ɗum an en tant que porte parole premier ministre on ƴettali acte makko sina ɗum en tant que porte parole du gouvernement ko premier ministre o duwanomo yewtude innayay kan si tawi a okkipoto hen ardagol parti DG démission accota parti ma on yiya to poste ma o yaha toon mais ɓe waɗali ɗum mokkala maɓɓe ne jokki haaju maɓɓe ɓe innayi Ousmane ɓe nelludemo Ousmane ɓe utilisay wallahi Ousmane Gawal min nanggay mo kadi hara goto watamo yaltinde ka min nanggay Ousmane Gawal heɗeɗe men nane na o wi ko ɓiɗɗo gorko heɗoɗe men o anda men e maɓɓe kom déjà on laaɓani men déjà sina guere e pinka ittatan ko laamu ɗo c'est pas grave min arayna e on mi aranira e on non ɓay to mo wi sina pinka ma ɗumanna ittatan ko laamu ɗo si Allah jaɓi mi aroyay jabagol on fiiɗu noon andite moƴƴa kon noon ko wadde meɗen andi programme ji kala ko waɗi ɗon e muɗum menen felliti eɗon andi on yaltata e muɗum mi toriki Allah ɓay tun nangal si Allah nangima yaltata Ibrahima Khalil Condé ministre de l'administration du territoire min mi jabotako mo ko waɗi kanko ko wona ɗon e leyɗe kon momi jaboto ko Mamadi Ousmane Gawal ko ɓe woni obligé de par ce que tribunal de première instance on dixin ɓe yewtoron fi réintégrugol parti Ousmane Gawal min yeeti min si leydi e kambo ngon hiɓɓodiri si maayo ngon nano océan e mer Méditerranée si hawtidiran fi article Ousmane ka parti min acceptata few quel qu'en soit min acceptata miɗe tori noon Allah yo Allah newnan en programme ɗi hara e ko ɓe faala ko waɗali si Allah wala no jaɓi ko ɓe faala ko waɗata mi torki Allah manditoɗe moƴƴa hande e vendredi saymon e muɗum ɗo sattene nde woni e muɗum nde yo Allah itta e nde sattene meɗen ɗo anditede si satti kadi hoyay Alhaji Sellu laamoto lagine Alhaji Sellu ɓe laamoto jam wala kadi ñalla mi torki Allah yo Allah halkidir ɓeɗo fop itta ɓe hoore meɗen la victoire avec habboɗen
décision maɓɓe on en heɗoto mo en ƴettay décision si Allah jaɓi ɓay tum bureau exécutif no woodi Ousmane Gawal konko eɓɓuɗa ɗon marsata konko falda ɗon éliminugol Ala Guissel fiyandagol parti o marsata si ɗon kon populaire créé parti si tawi kon ɓiɓɓe wurɓe créé parti ƴettugol hoore mum nde ara ɗo faminana jama yaltagol ko ɗum Abdoulaye Ba inni won miɗe fala wawde e FDG mais mi wawata par ce que parti on siɗaɗi mantorogol tum haala fi FDG o hunde koji maɓɓe ɓe heɓa hay changé mo sina ɗum heɗude fem maɓɓe o nani Mamadi yani laamu senerde ngu yani laamu senerde ngu ko ɗo haaɗi laamu senerde ngu yani few laamu senerde ngu metti laamu senerde ngu yani kala jokkuɗo senerde ni laaɓi kala mo jokkale mum ni laaɓi en andi yawɓe ɓen fuu ko gañoɓe meɗen yawɓe ɓen fuu tawtoyɓe e hoore ko ɓe haalayno ko ɓenna sukaɓe ko meltanko ko senerde waɗi ɓe wata joɗade or leni ɓe confisque pouvoir on ɓenno laaɓani non ɓennan ko gañu peuple guinéen ko gañoɓe peuple guinéen immoɗen dartoɗen anden ko waɗeten ka leydi meɗen wata goto e meɗen jooɗo la victoire est avec nous la vérité est avec nous la victoire est avec nous la vérité est avec nous personne wata hul personne wata ƴeŋƴo ɓay tum noon ɓe yeetike jamma on ko pinka itata ɓe ɗon maɗum laaɓi itata ɓe ɗon heɗuɗen ɓe en heeɗuɗen sutiɓe ka fen par ce que si hay ko bunɗo ma yaɓude yaaɓima yaaɓi an kadi yaaɓumo nde wotere andinama konko feƴƴude donc immoɗen fof meɗen daroɗen dartoɗen wata en hula hay e goto e maɓɓe mi turiki Allah ɓay tun ko an woni wawde mo ronkata ko dole ko ɗoɓe kamɓe ɓe yanata laamu senerde yanide laamu senerde yani Mamadi yani fest Mamadi yani mi turiki Allah no yo Allah liɓuɓe kadi ɓura ɗo ɓe altini Moussa taɓe ko nga ɓerde kono ministre de l' administration du territoire haaju makko innugol ɗo comme réintégration Ousmane ɗum ko lawol makko noon yimɓe bila koroɓe no jooɗi ɗum ko lawol makko noon ñande mi fotti e Ibrahima Khalil Condé ñande mi fotti Ibrahima Khalil partage coupe e ɓe ɗon yo coupe ɗo mi toriki onon wonɓe lan coupe de audio ji ɗin coupe o parti ɗo mi fewtade ministre de l' administration du territoire Ibrahima Khalil Condé ko wonɗa ko wadde e nder leydi Guinée sikkaɗo adda e ɗo fi réintégrogol Ousmane Gawal siko parti IFD ɗum na lawol maɗa noon jokku golle maɗa en tant que ministre de ematede jokku golle maɗa sa décidi ɗo waɗugol programme o min jaabotoma jokku golle maɗa en waɗa ko wawi waɗa ko sela inugo réintégrogol parti ɗum na golle ma na golle justice na golle Mamadi no on ala golla si waɗama exclure ko parti lanni kala waɗa exclure ka parti lanni donc jokke golleji moɗon ni iwon noon mi yeetike onu noon faamu no no moƴƴa